Ibihe byiza nanone mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe muri mu bice bitandukanye muherereye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda bizi ko mudukurikiye muri benshi cyane ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari dukunda kwibanda ku makuru avugwa mu Rwanda n'akarere k'ibiyaga bigari ariko kandi tukanyuza n'amaso muri yo bw'inshamake makuru avugwa mu burasirazuba bwo hagati hirya no hino ndetse mu burengerazuba bw'isi. Ni inkuru nziza cyane kuri Bamporiki Edouard w'inguyu yahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco ariko kandi mbere gato kaza gucabwa muri yombi agafungirwa imageragere akaza kurekurwa ku imbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Mbere gato ko tugaruka kuri iyi nkuru reka mbanze mbabwire ko hari amakuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa yaba muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'ubu perezida Donald Trump amaze gutangaza ko yategetse abari mu biganiro na Iran kwitonda. Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yategetse abari mu biganiro na Iran kwihutira ibyo kugirana nayo amasezerano, kutihutira ibyo kugirana nayo amasezerano. Avuga ko buri ruhande kandi rugomba kubanza gufata umwanya wo kwemeranya n'ibiyakubiyemo. BBC yanditse ko amasezerano ari kuganirwaho ashobora kandi kuba arimo agahenge k'iminsi 60 gufungura inzira ya Hormuz ndetse no kongera kuganira kuri gahunda ya nuclear ya Iran. Mu butumwa Trump yashyize kuri Truth Social yavuze ko ibiganiro bigeze heza ariko buri ruhande rugomba gufata umwanya rugasuzuma niba ibyo rushaka kandi aribyo biri gukorwa koko. Impande zombi yaba Amerika na Iran zemeje ko ingingo nyinshi cyane ziganiriweho zikizera ko vuba cyane amasezerano azaba yagezweho. Umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio ku 25 Gicurasi ubwo yari Delhi yabwiye abanyamakuru ko hari ingingo zikomeye cyane zigomba kandi kuganirwaho kugira ngo bafungure inzira Hormuz hanyuma kandi babone kuganira ku bijyanye n'ingufu za nuclear. Amerika ivuga ko Iran itagomba gutunga intwaro za nuclear mu gihe Iran nayo yemeza ko izo yitunze zigamije gukoreshwa mu buryo bwiza bwo guteza imbere abaturage. Intambara ya Amerika na Iran kandi yatangiye kwa 28 Gashyantare 2026 yagize ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi aho ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse cyane kubera inzira Hormuz yafunzwe yaranyuzwagamo 20% by'ibikoreshwa ku isi muri rusange. Makuru yandi avugwa mu gihugu cya Senegal mu minsi ishize nababwiye ko habayeho ubwegure bwa Ousmane Sonko nako yirukanwe na perezida Bassirou Diomaye Faye ariko kandi andi makuru agezwe muri aka kanya arakomeza kugaragaza ihangana hagati y'abagabo bombi ndetse na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal yeguye bigaca amarenga y'ihangana rishya hagati ya Sonko na Bassirou Diomaye Faye. El-Malik Ndiaye yeguye ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko muri Senegal nyuma y'iminsi mike Ousmane Sonko wari minisitiri w'intebe akaba n'inshuti ye yirukanywe na perezida w'iki gihugu. Ubwegure bwa El-Malik Ndiaye bwatangajwe ku cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 yari perezida w'inteko ya Senegal kuva mu Ukuboza 2024. Amakuru dukesha France 24 avuga ko umugambi wo kwegura k'uyu mugabo ugamije ko Sonko ahatanira kuyobora inteko ishinga amategeko cyane ko ishyaka rye rya PASTEF rifitemo ubwiganze. Biteganyijwe ko kuwa 26 Gicurasi abagize inteko ishinga amategeko bazahura kugira ngo basubize Sonko mu bagize iyi nteko ndetse banatore perezida mushya, umwanya ushobora kandi kwegukanwa na Sonko. Biteganyijwe ko mu gihe Sonko kandi yatorerwa kuyobora inteko ishinga amategeko havuka ihangana ryeruye hagati ya perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye bahoze ari inshuti magara. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo perezida Faye yirukanye Sonko nka minisitiri w'intebe ndetse guverinoma ye ihita iseswa. Ni icyemezo yafashe nyuma y'umwuka mubi wari umaze igihe ututumba hagati yabo. Bimwe mu byo Sonko apfa na Bassirou Diomaye Faye nuko amushinja kuba yarananiwe kandi guhangana na ruswa ivugwa mu bakomeye muri iki gihugu cyane cyane Macky Sall uhoze ari perezida. Sonko yifuza ko agezwa imbere y'ubutabera. Ousmane Sonko kandi ashinja Bassirou Diomaye Faye kuba yananiwe kwishyura amadeni Senegal ifite ndetse no kuba kandi ataragiye ashyigikira bimwe mu byemezo yafashe muri guverinoma ariko bikanengwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri iki gihugu cya Senegal. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru ahaturuka aravuga yuko Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu ikaba imaze gutangaza ko kugeza tariki 23 Gicurasi 2026 abakekwaho kwandura icyorezo cya Ebola bari bageze kuri 904 barimo 101 bamaze kandi kwemezwa ko bidasubirwaho ko banduye naho abapfuye bikekwa ko bishwe n'iki cyorezo bakamagana 220. Iyi minisiteri yatangaje ko abapfuye barimo 88 bo muri Mongbalu, 39 bo muri Rwampala na 48 bo mu mujyi wa Bunia ho mu ntara ya Ituri. Ibi ni ibice ni nabyo kandi byagaragayemo benshi bikekwa ko banduye Ebola
kuko nka Mubaro imaze kugaragaramo 339 barimo 19 byemejwe ko banduye, Bunia yagaragayemo 149 barimo 24 byemejwe ko banduye, mu gihe Rwampara yo imaze kandi kugaragaramo 128 barimo 32 byemejwe ko banduye. Mu ntara Kivu y'Amajyaruguru hamaze kuboneka abantu 20 bikekwa ko banduye Ebola, barimo 7 bo mu mujyi wa Butembo na 13 bo muri Katwa, mu teritwari ya Rubero, 4 bo muri ibi bice nibo byamaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo. Ihuriro rya AFC 23 ryatangaje ko kugeza ubu kwa 24 Gicurasi 2026 umuntu umwe ari we wanduye Ebola mu mujyi wa Goma, bikaba kandi bikekwa ko hari undi umwe ushobora kuba rero yaranduye iki cyorezo. AFC 23 yasobanuye ko mu mujyi wa Bukavu naho habonetse umuntu umwe wanduye Ebola ndetse ikaba kandi yaranamwishe. Byemejwe ko yaraherutse kandi mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Iki cyorezo cyageze ni Kampala muri Uganda, uko Minisiteri y'Ubuzima yaho yatangaje ko kugeza tariki 23 Gicurasi habonetse abarwayi bacyo 5 barimo abanyekongo 3 bari baherutse muri RDC, umwe yarapfuye undi nta kigaragaza ibimenyetso nyuma yo guhabwa ubuvuzi. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima OMS ryagaragaje ko ibihugu byo mu karere bifite ibyago byinshi cyane byo kwibasirwa n'iki cyorezo. Ibi byatumye rero u Rwanda rukaza ingamba zo kugikumira ku mipaka yo ku butaka ndetse no ku kibuga cy'indege. Mu rwego rwo gukumira iki cyorezo, guhera tariki 22 Gicurasi nta munyamahanga uheruka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu gihe kitarenze iminsi 30 wemerewe kwinjira mu Rwanda. Ku banyarwanda kandi n'abafite ibyangombwa byo gutura baherukayo bazajya kandi babanza gushyirwa mu kato. Tariki 23 Gicurasi Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko nta muntu wanduye Ebola uraboneka mu Rwanda, ariko ko abaturarwanda bakwiye gukomeza kwitwararika kugira ngo kitazahagera. Ebola iterwa na virusi yitwa Ebola. Iyo virusi iba mu mubiri ubwoko bumwe bw'uducurama, ntidutere indwara ariko tukayikwirakwiza. Yibasira abantu ndetse n'inyamaswa z'inyamabere zo mu ishyamba nk'impara, isha, ingagi, inkende n'ibitera. Umuntu urwaye Ebola kandi atangira kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi hagati y'iminsi 2 na 21 nyuma y'uko yanduye virusi yayo. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu urwaye Ebola ni umuriro mwinshi cyane utagabanuka, kurwara umutwe, kubabara mu muhogo, gucika intege, kuribwa mu ngingo, kuribwa mu nda, kuruka no guhitwa cyane kandi kenshi, gusesa ibiheri ku mubiri, gutukura amaso no kuva amaraso ahantu hose ari umwenge ku mubiri. OMS igaragaza ko uwanduye Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo iri kwibasira abo mu burasirazuba bwa RDC, abafite ibyago biri hagati ya 30 na 50 byo kwicwa nayo. Ntigira umuti ariko havurwa ibimenyetso byayo, kandi uwivuje kare aba afite amahirwe yo gukira iki cyorezo cya Ebola. Mu yandi makuru mbere gato ko tujya kuri Bamporiki, reka mbabwire ko amakuru akomeza kugenda avugwa nuko ibiciro bya peteroli byagabanutseho 6%, ikaba ari inkuru nziza. Icyizere cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bishobora kumvikana ku guhagarika intambara burundu cyatumye ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bigabanukaho 60%. Amakuru dukesha Reuters mu ntamakuru by'Abongereza agaragaza ko igiciro cy'akagunguru ka peteroli cyagabanutseho 5.85 by'amadolari Amerika, ni ukuvuga amadolari 5.85 bingana 5.7% kugeza ku madolari 97.69. Igiciro cy'akagunguru ka peteroli icukurwa muri Texas izwi nka US West Texas Intermediate cyo cyagabanutseho 6% kigera kuri 90 ndetse mu 85 by'amadolari Amerika. Iki nicyo giciro gito kibayeho kibikomoka kuri peteroli kuva ku itariki ya 7 Gicurasi 2026. Kumanuka kw'ibiciro kwabayeho nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje ko ibyinshi byamaze kandi kumvikanwaho hagati y'igihugu cye na Iran, hagamijwe kandi kurangiza intambara yo gufungura umuhora wa Hormuz. Nubwo bimeze bityo ariko hari izindi ngingo Amerika ivuga ko itarumvikana na Iran, ndetse ku cyumweru Trump yavuze ko nta cyihutisha igihugu cye mu bijyanye no kugirana amasezerano na Iran. Kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran biri gukora ku masezerano ashobora kandi kurangiza intambara burundu. Nta ruhare ruratangaza ibiyakubiyemo, gusa zombi zivuga ko ageze kure. CNN yatangaje ko zimwe mu ngingo z'ingenzi kandi zishobora kuba ziri muri aya masezerano harimo ibijyanye no gufungura umuhora wa Hormuz, ariko Iran ikifuza ko izakomeza kugenzura ibikorwa byabo. Iran kandi ishaka ko Amerika ihagarika ibikorwa byo gufunga ibyambu byayo. Ku rundi ruhande ariko Amerika yifuza ko Iran ihagarika umugambi wo gukora intwaro za nucleaire. Ikindi Iran isaba ni uko imitungo yayo irimo n'amafaranga afatiwe na banki mpuzamahanga irekurwa. Kugeza ubu imirwano ihanganishije impande zombi isa n'iyacogoye nyuma y'aho Trump afashe icyemezo cyo kudasubukura ibitero nubwo igihe cy'agahenge kandi kari kashyizweho cyamaze kurangira. Ikaze rero, reka tujye kuri Bamporiki Edouard. Bamporiki Edouard uyu mugabo hari ubwo hari habaye inteko
rusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Hanyuma rero Bamporiki aza guhaguruka agira icyo abwira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse abantu benshi batangira gutekereza ko kuba Bamporiki yanitabiriye inteko y'umuryango wa FPR Inkotanyi ashobora kuba biri mu murongo mwiza wo kugira ngo yongere asubizwe cyangwa se yongere guhabwa inshingano mu gihugu, yaba muri guverinoma cyangwa se n'akandi kazi gasanzwe mu gihugu. Bibutsa ko Bamporiki yabaye mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, iyo itorero ry'igihugu, yabaye muri minisiteri nk'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko ndetse n'umuco. Hanyuma icyo gihe yagize ati, imbere ya Perezida Paul Kagame, Bamporiki yagize ati, iri joro nsinziriye najya mu ijoro nishimye. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, anashimira kandi Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubabariye agafungurwa. Nyuma y'ayo magambo rero yatangaje, Bamporiki benshi batangiye gutekereza bati, se Bamporiki ntabwo ashobora kuba yakongera guhabwa umwanya muri guverinoma cyangwa se n'akandi kazi, yaba muri leta cyangwa se mu zindi nzego zitandukanye, bitewe ahanini n'uko n'ubundi yagaragaweho no kwicuza, ndetse kandi akaba ari umwe mu bantu bagiye bagaragaza ko mu by'ukuri bafitiye igihugu akamaro, kandi kuko mu itorero ry'igihugu ni byinshi yakoze, yaba mu nteko ishinga amategeko, ibitekerezo bye byarumvagwa kandi bikagira umumaro. Ni umwe mu batangije gahunda ya Ndi Umunyarwanda ndetse n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Benshi batangiye gutekereza ko ashobora kuba ari gutegura kongera kuba yakongera guhabwa umwanya. Batese Bamporiki aramutse ahawe umwanya ubu tuvugana byakwakirwa gute na sosiyete nyarwanda? Kimwe mu bibazo abantu bakomeza kuyabibaza, gusa ari kumbabwira ko Bamporiki yasabiye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi. Mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro yahagurutse asaba ijambo, avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Paul Kagame yari kuba agifungiye mageragere. Ati, bitabaye kubw'imbabazi nari kuba ntari hano, ati nari kuba ndi aho ibyaha nakoze amategeko yaryenye ko njya kandi mpakwiye, ariko mushishozi bwanyu no mu bupfura bwanyu mushima kunkurayo bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ati, ndasaba abanyamuryango imbabazi, ati mbanze mbibashimire. Perezida Kagame rero yahise kandi amusubiza ati, nibwire ko ibyo byose byabaye bivanyemo isomo, ubu rero tureba imbere, tugiye kandi gukora neza kurushaho. Bamporiki yahise rero amusubiza ati, ndabashimiye uwo mugisha wo mu nteko rusange muyoboye, ati niwo numvaga nifuza. Iyi nteko ndayibona nk'iriba, ati nakwikubitamo nkavuka ubwa kabiri. Ati, umubabaro nateye abanyamuryango, hari ibintu umuntu rero avuga bikaba byanashobora kandi byanasohora. Ati, ndatekereza ko iri joro nsinziriye najya mu ijoro kandi nishimye. Bamporiki yavuze ko yababaje abanyamuryango ba FPR Inkotanyi n'umukuru w'igihugu, ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegera aho umubabaro wababaza umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wakomoka. Yashimangiye ko ibyo yashinjwe, ati akanahamwa ntibyabaye, ati ntakiri ndonke mbikora nkanjye, ntangira kandi nsaba imbabazi, ariko nkumva atari imbabazi zanyu, ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha mageragere ngo ngire mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi. Ati ngo mbone icyo mvuga, ntabwo nzongera gusubira ukundi no gusubira inyuma. Kwa 23 Mutarama 2023 nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Bamporiki afungwa imyaka 5 hakanatanga ihazabu ya miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyo gihe Bamporiki yari yahamijwe ibyaha birimo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Kugira ngo hamwe n'ibyaha kandi hashingiwe ku mafaranga agera kuri miliyoni 10 yahawe n'umushoramari Gatera Norbert ufite uruganda rwitwa Norbert Business Group n'ubusitani buzwi nka Romantic Garden ruherereye ku Gisozi, kugira ngo amuhuze n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ibikorwa bye ntibifungwe. Bitewe n'uko ibikorwa yari kumufashamo bitari bihuye n'inshingano ze, byongeye mu iperereza kandi bikagaragara ko Bamporiki ari we wamutanze amakuru ku buyobozi, yarangiza kandi akamwizeza kumufasha, ibyaha byahinduye isura. Yatangiye kandi gukurikiranwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ndetse no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko. Iteka rya perezida riha imbabazi abagororwa barimo Bamporiki ryasohotse ku itariki ya 18 Ukwakira 2024. Reka rero tuve kuri Bamporiki Edouard ahubwo tujye no kuri Dr Justin Nsengiyumva. Akaba rero ku munsi w'ejo aragarariye Perezida Paul Kagame mu irahira rya Ouagadougou wa Benin. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva yifatanyije n'abandi bayobozi baturutse hirya no hino muri Afurika no mu bindi bihugu mu muhango w'irahira rya Perezida wa Benin witwa Romuald Ouagadougou. Perezida Romuald Ouagadougou yatsinze amatora ku majwi 98% irahiye kandi kuri 24 Gicurasi 2026 mu muhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma batandukanye. Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva niwe wahagarariye Perezida Paul Kagame muri ibyo birori.
Romuald Wadagni, umunyapolitiki akaba n'impuguke mu by'ubukungu yamenyekanye cyane muri Minisiteri y'Imari y'igihugu cye guhera muri 2016. Yagize uruhare rukomeye cyane mu ivugurura ry'ubukungu bwa Benin, cyane cyane mu kongera imisoro yinjira ndetse no kunoza imicungire y'imari ya leta. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bato b'abahanga muri Afurika mu bijyanye n'imari n'ishoramari, cyane ko yize ibijyanye n'ubucuruzi n'imari, akaba yaranakoze kandi mu bigo mpuzamahanga by'imari nka Deloitte mbere yo kwinjira muri politike. Yari ashyigikiwe cyane n'ubutegetsi buriho ndetse afatwa nk'uzakomereza ku murongo wa Patrice Talon wari perezida wa Dagny, agiye kandi kuyobora manda y'imyaka igera kuri 7. Umubano w'u Rwanda na Benin kandi umaze imyaka ugaragaramo ibikorwa bifatika, by'umwihariko kuva muri 2016 uruzinduko rwari perezida w'iki gihugu Patrice Talon rwabaye imbarutso y'umubano mushya ukomeje kwera imbuto mu ngeri zirimo ubucuruzi, ubuhahira ndetse n'ibindi bitandukanye. Wa Dagny rero akaba rero yararahiriye ku munsi w'ejo kuyobora iki gihugu cya Benin. Tuve muri Benin ndetse no kuri Dr Justin Nsengiyumva, dukomeze n'andi makuru duce mu gihugu cya Kenya. Perezida wa Kenya William Ruto yatunguwe n'umugabo utahise amenyekana wamusanze ku ruhimbi mu rusengero ruherereye mu gace ka Ganze mu ntara ya Kilifi, ariko kandi abashinzwe umutekano bahita bamukumira. Byabaye ku 24 Gicurasi 2026 aho uyu mugabo yasanze Perezida Ruto ku ruhimbi ndetse kandi anamufata ku rutugu. Perezida Ruto yaganirizaga abitabiriye igikorwa cyo kwishimira intambwe ya Fikirini Jacobs, umunyakenya ukiri muto uherutse kandi kugirwa umunyamabanga wa leta ushinzwe urubyiruko y'amasegonda. Uyu mugabo asanze Perezida Ruto aho yavugiraga ijambo, abashinzwe umutekano bose kandi bihuta bamukuraho, ariko kandi Perezida Ruto yumvikana asaba ko bamureka. Mureke uwo musore. Nyuma ibintu bimaze kandi gusubira mu buryo, Perezida Ruto yavuze ko uwo musore yageragezaga kandi amahirwe ye ndetse kandi yizeza ko aza guhura nawe bakaganira. Uriya musore nta kibazo afite, ntekereza ko yigiye kuri Fikirini Jacobs ko abonetse amahirwe adakwiriye kandi gupfusha ubuswa. Ni umuntu mwiza, yageragezaga kandi kureba ko yabona amahirwe. Perezida Ruto kandi yashimye Fikirini Jacobs wiyemeje kandi kubahiriza inshingano z'ubuyobozi mu myaka yashyizwemo mu myaka 31. Yavuze ko azakomeza kandi kumutoza kugira ngo akomeze amutegurire kuba umuyobozi mwiza w'ahazaza. Nishimira gufasha abantu kuba beza kundusha. Ibi bigaragaza ko nk'umuyobozi twizera ko abakiri bato kandi bagira uruhare rw'ingenzi mu iterambere ry'igihugu cyacu. Perezida Ruto kandi yijeje ko agiye gufasha mu guteza imbere igice cya Kilifi, hubakwa ibikorwa remezo nk'imihanda n'ibindi bifasha abahatuye. Hanyuma ari makuru akavuga ko abashinzwe kurinda umutekano wa Perezida William Samoei Ruto ubu tuvugana bose benshi bari bahari abo ngaho bose bamaze kuba basezerwa, bamaze kuba birukanwa bitewe n'ubwo burangare bagize. Reka mbabwire ko muri Pakistan abantu 20 baguye mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi. Abantu 20 biciye mu gitero cyagabwe kuri gari ya moshi muri Pakistan, abandi 70 barakomereka. Icyo gitero cyagabwe kuri gari ya moshi yari twagiye abakozi b'igisirikare muri icyo gihugu ku 24 Gicurasi 2026. Iturika ryabaye mu gihe iyo gari ya moshi kandi yanyuraga kuri sitasiyo ya Chaman Fatake muri Quetta muri murengerazuba bwa Balochistan. Abari muri iyo gari ya moshi babwiye BBC ko ibice bitatu bitwara abagenzi byahise biva ku murongo mu gihe kandi moteri yayo yangiritse bikomeye. Umutwe wa The Balochistan Liberation Army watangaje ko ariwo wagabye icyo gitero mu gihe inzego z'ubuyobozi muri Pakistan zo zitarabyemeza. Balochistan Liberation Army ni umutwe witwaje intwaro ukorera mu ntara ya Balochistan muri Pakistan. Uyu mutwe usaba ubwigenge cyangwa se uburenganzira bwihariye bwa Balochistan kandi wakunze gushinjwa ibitero byibasira inzego z'umutekano za gari ya moshi n'ibikorwa remezo bya leta ya Pakistan. Byinshi rero bikomeza kugenda bivugwa muri aya makuru, gusa reka nyasoreze kuri iyi nkuru. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari impungenge zikomeye cyane ko abana barenga 50% batakibona ibitotsi kubera ububata bwa telefone. Ubushakashatsi bushya bugaragaza ko 52% by'abato mu rubyiruko rwa Amerika bari mu myaka 15 bugarijwe no gutakaza ubushobozi bwo gusinzira neza kubera kubatwa no gukoresha telefone nyuma ya saa sita z'ijoro, ibidindiza imikurire y'ubwonko n'imibiri yabo. Ni ibyagaragazwa n'ubushakashatsi bwakorewe ku rubyiruko 657 rwo muri iyo myaka, byakozwe n'itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya California n'ikigo cya Mount Sinai mu ishami ryacyo ryigisha ibijyanye n'ubuvuzi buyoborwa n'uwitwa Dr Jason Nagata. Ubushakashatsi bwakozwe hifashishijwe ikoranabuhanga aho bwashyizwe application muri telefone z'abana ricunga imikoreshereze ya telefone zabo ndetse n'amasaha bazikoresherezamo. Ibyabuvuyemo byatangajwe ku itariki ya 18 Gicurasi 2026 mu kinyamakuru cy'abanyamerika cyitwa JAMA Pediatrics, gisanzwe rero cyandika inkuru
z'ubuzima. Ubushakashatsi ni bumwe kandi mu bikubiye mu bushakashatsi bunini cyane buzwi nka Adolescent Brain Cognitive Development Study busanzwe bukorwa muri Amerika mu kureba ibirimo kandi imikurire y'ubwonko bw'umwana. Bwagaragaje ko abato mu rubyiruko kandi rwa Amerika bari gutakaza igihe cyiza cyo gusinzira ibitotsi byabo by'ingenzi cyane byakagize uruhare mu mikurire y'ubwonko bwabo kubera gukoresha telefoni hagati ya saa sita z'ijoro kugeza saa kumi z'igitondo mu majoro n'iminsi n'imibyizi aho baba rero bari bujye ku ishuri. Ibi binashobora kandi kugira ingaruka mbi ku myigire ndetse no ku mitsindire yabo. Impuzandengo igaragaza ko urwo rubyiruko kandi rumara nibura iminota 50 rukoresha telefone guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 12 za mu majoro y'iminsi igera kuri itari muri weekend, bibereye ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram, TikTok, YouTube, Netflix ndetse n'izindi. Abakoze ubushakashatsi batanze impuruza ku babyeyi bagaragaza ko ari byiza gushyiraho amahame mu ngo agenga umuryango, agashyirwamo kandi n'amasaha ntarengwa yo gukoresha telefone bitewe n'ikigero cy'imyaka y'abana baba bari muri iyo miryango. N'ibindi birimo kandi kutajyana telefone mu buriri kuko byagaragaye ko kuzijyaho bigabanya ubushobozi bwo kuba wasinzira kare. Byagaragaye kandi ko mu gihe umwana yakabaye asinzira amasaha ari hagati y'8 n'icumi mu ijoro, ubu kurara bakoresha telefone bidindiza imikurire y'ubwonko n'umubiri bye ndetse binamugiraho ingaruka mbi cyane ku bijyanye n'ibirimo imyigire ye. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kandi gukomeza kugira ibihe byiza. Turasubira mu yandi makuru masa.